Kulay shimoni bibaro kibapai pasangat ya gane ka video ngau ba gracious simli present jong gani notoin sport social and cultural club bawan bertip shipi ba ka jingile kai second interco noga football tournament 8000 ar punreu menta kalapoi sha ka jingile kai semifinal bat ka jingile kai semifinal ko banikau kan talong lasing se jan live portrait ubnai me 8000 ar punreu hakaba artli kitim kur ki bakhlaj bor bat baraba kata ka kur mafsor bat ka kur simli kita her badan bani aireng bani tinju bor hapreng yuki bat kubar chupti bebi ki player jo gini ki ar ki tim kur ki dei ki pakan sai bat ki tibet bha ki balai lekai keleng saudong jong ke jela mekhlia ke jungi bat ke semifinal ke baar kan salong ha galai trik ubrai jun arajar ar punreu ha ka basa artli biang ki tim kur ki bakhlaj bor bat baraba kata kakur thungni kaniher madan bani aireng persya ya kakur lendok lekhoi kumbar chipti bibi hagini kitim kur kidon ki player ki bakal sai bertibat-tibat khamta me ha kakur lendok lekhoi udon ugui player ubalayo bersejit berban lekai na katim India international junior ubatawan banier madan berpeti ya kasap kapong ke jungu tikumta ni na kaliang jong sport club ni khot ni weri pi baro kipai ni football kibana jan bana jingai kibana shabar ni distrik ro papenuan ban sakhi ban ai kene ke jingkrishan jong ini ki tim kor khamtam mafi ki badai na ki kor jong ini ki south ligi tim kapor bani lekai yang semifinal kalong kapor arsan phau janmet bat kamadan kandai hamadan jong kasnong new nostoi kabai tiket ne kabai rung na kapanta jo phi ki pai ba ri football kalong tang san phau dingka marwei tikumta ni khot ni weri pibaro ki pai ba komong sa sen na jan bana jingai ki pai ni football bapinwan ban sakhi ya jingile kai semifinal kabani kong kabanlong hagalai potrek ubnai me arajar arunreu hakapor arsan phau janmet hapreng kakur mawsor persya ya kakur simli bat ke semifinal kabar kanlong hagalai trik ubnai jun arajar arunreu hapreng kakur thongni persya ya kakur lendo lekhoi berboro arti gini lekai esosdang hakapor arsan phau janmet tekumta sesen ni khot bi banwan bersaki banwan berpek ya gene gijing lekai semifinal kublai shibun kublai shayangu ya pi iwe ki bapai pasngap ya gene ka video kublai shibun